Trenirali ste cijelu zimu u teretani ili na trenažeru i spremni ste za sezonu koja samo što nije počela. No, je li i bicikl spreman ili će ta prva vožnja, druga vožnja neslavno završiti i prije nego što je počela? Ja sam i on, ovo je Biciklizam.net. Vidimo što treba napraviti prije nego što bicikl izađe na cestu nakon zimske off sezone. Gume i kotači. Za početak, pogledajte vizualno kako izgledaju gume. Je li šara potrošena, jesu li gume izlizane i kakve su bočnice guma, imali kakvih pukotina, jesu li raspucane po rubovima, ispucane po rubovima. To će biti jedan od, u biti sve ovo što sam rekao, bit će glavni nekakvi signali da vanjsku gumu treba zamijeniti. Nakon toga, ako vidite da sve vizualno izgleda više manje dobro, napumpajte te gume i vidite drže li dobro tlak. Ukoliko ne, treba mijenjati zračnicu. Ukoliko vozite tubeless, bilo bi dobro da to sve poskidate, izlijete to staro mlijeko, odnosno sealant, počistite gumu i obruč iznutra i nalijete novo mlijeko da sve bude novo, spremno i friško. Nakon toga zavrtite kotače i vidite je li se to sve lijepo vrti, ide li kotač možda na nekom mjestu u osmicu, odnosno je li sve ravno. Ako nije ravno, ako čujete nekako struganje po paknama kočnica, moguće da je pukla neka žbica ili se olabavila. Probajte žbice stisnuti sa svih strana, dvije po dvije, vrlo će biti očito ako je neka pukla ili ako je neka labava. Kad već provjeravate jesu li žbice čvrste, usput pogledajte i niple, ima li hrđe, kakve korozije na njima i jesu li možda obruči uz niple na nekim mjestima popucali. Vožnja na takvim kotačima je prizivanje vraga, to se obavezno mora zamijeniti, mijenjate ili kotač cijeli ili samo obruč i morate onda ispreplesti to sve nanovo, odnosno ne vi nego nekog ko se time bavi. Ali nemojte na cestu izlaziti sa ispucanim obručima. Sljedeće, najbitnije na biciklu su kočnice. Njih treba definitivno provjeriti, one moraju biti u savršenom stanju. Ako nemate ovakav nekakav stalak u garaži, okrenite bicikl na opačke i zavrtite jedan po jedan kotač. Ne bi trebalo biti nikakvog struganja, ne bi trebalo biti nikakvog škripanja. Ako čujete bilo što od toga, postoji mogućnost da su ili pakne krivo poravnate, ili su pakne potrošene, ili ima nekog smeća između pakni i kočione površine, sve to treba provjeriti. Pakne moraju biti dovoljne debljine, moraju biti neoštećene, moraju biti čiste. Isto vrijedi i za rim kočnice i za disk kočnice. Ako nisu dobre debljine, odnosno ako su pred kraj, bolje ih je odmah zamijeniti, a da ne riskirate glavu negdje na sred ceste, pri nekakvim velikim brzinama, na nekakvom riskantnom ili opasnom spustu ili nešto slično. Uzmite alkohol i obrišite kočione i očistite kočione površine. Bilo da se radi o rubu obruča za rim kočnice ili o diskovima za disk kočnice. Stisnite ručice, oba dvije, osjećaj ne bi trebao biti spužvast, nego bi jednostavno trebali imati osjećaj da to može zaustaviti bicikl. Ručice kad ih stisnete ne bi smjele doticati volan, niti biti jako blizu volanu. Ako jesu, to znači da ili da su pakne potrošene ili su se možda sajle razvukle, tako da definitivno to treba provjeriti. Na kraju, kad ste to sve provjerili, okrenite bicikl natrag na kotače, pogurajte ga na podu u garaži bilo gdje, stisnite jednu pa drugu kočnicu i jedna i druga kočnica trebali bi bez problema blokirati kotače. Sad idemo na pogonski sustav. Prvo provjerite lanac. Ako je lanac toliko zahrđao da ga jednostavno ne možete saviti, vrijeme je da se taj lanac skine, da se baci u smeće. Površinska hrđa najčešće se može riješiti. Znači pogledajte je li lanac prohrđao, ima li na njemu skorene nekakve masnoće, nečistoća i slično. Najbolje bi bilo ili skinuti lanac dolje i dobro ga oprat, ili ga oprat na biciklu uz nekakva razna pomagala i otapala koje imaju. Oprat lanac, očistiti lanac i nanovo podmazati lanac. Nakon toga uzmete onaj alat za mjerenje razvučenosti lanca i provjerite je li lanac u dobrom stanju. Jer ako je lanac previše razvučen, on će ubrzano trošiti i kazetu i ubrzano će potencijalno trošiti i pogon. Jedno i drugo su definitivno puno skuplji popravci od zamjene lanca. Nakon što ste provjerili lanac, vrijeme je da provjerite brzine, odnosno mjenjače. Prođite kroz sve brzine na velikoj i maloj šajbi napred, odnosno 3 ako ih imate 3, i na sve zupčanike od traga na kazeti. Ako postoji neki kako bi rekao hesitation, ne znam kako bi to preveo, znači da nije baš da lanac hoće doći na zupčanik koji biste htjeli, postoji mogućnost ili da je razvučena sajla ili možda da je ušla u bužire nečistoća ili voda pa je nešto zahrđalo ili se nešto zapeklo i to bi onda trebalo očistiti ili eventualno cijele te bužire i sajle zamijeniti. Ako su to samo nekakve minimalno da vam fali da lanac se prebaci na sljedeću brzinu, probajte s onim malim barrel adjusterom pomaknuti za četvrtinu ili za polovinu kruga i vidjeti hoće li to
pomoći. U slučaju da lanac preskače jedno od dva zupčanika kad pokušavate mijenjati brzine, vrlo je lako moguće da će taj mjenjač trebati nanovo indeksirati. Nešto manje vjerojatno je da se kazeta potrošila i da će nju treba zamijeniti. Sada se pomaknemo malo na vijke i na ležajeve. Za početak imate headset. Stavite bicikl na pod, stisnete prednju kočnicu i probate malo cimnuti napred nazad bicikl. Ako čujete bilo kakav luft, nekakvo lupkanje, vidite da se tu nešto pomiče, znači da bi taj headset trebalo zategnuti. Što se tiče pedala, odnosno kurbli pedala i ležajeva kotača, probajte to pomaknuti lateralno. Znači kotač, ako ovako stoji, probajte ga ovako pomicati, odnosno pedale isto tako pomicati tako po strani. Tu ćete vidjeti ako ima bilo kakvog lufta, znači da te ležajeve isto tako treba dotegnuti. Nakon toga zavrtite kotače, zavrtite pedale. Ako čujete bilo kakvo struganje, bilo kakvo škripanje, bilo što nije glatko okretanje, 100%, 95% je šansa da ćete trebati to sve poskidati, očistiti, oprati i nanovo podmazati ležajeve, onih 5% da ćete morati nešto mijenjati jer se jednostavno već raspalo i potrošilo. Nakon toga treba provjeriti i još neke vijke. Ako imate moment ključ, super, gledajte specifikacije bicikla i provjeravajte po tome. Ako ne, nadam se da znate otprilike na ruku i na osjećaj sa imbusima i ostalim ključevima pritegnuti i olabaviti ono što treba. Ono što bi trebalo provjeriti to su vici lule, znači da je volan čvrst i da ga lula dobro drži. Trebali bi provjeriti vijke na railovima sjedala, isto tako na obujmici sit štange i eventualno provjerite vijke koji drže nosače bidona, da vam ne bi to nešto klepetalo i škripalo. Kao peti segment ove cijele provjere, provjeriti bi trebalo i sve kontaktne točke bicikla sa tijelom. Primite volan, okrenite ga do kraja lijevo, do kraja desno. Ne bi trebalo, kao i sve ostalo prije, biti nikakvog struganja, škripanja i volan bi se slobodno i lako trebao okretati s jedne na drugu stranu. Provjerite da se ne klimaju slučajno ručice kočnica, provjerite u kojem stanju su gripovi i traka volana, provjerite jel se pedale na kurblama lako okreću i da nema nikakvog lufta na njima i na kraju sjedalo provjerite je li ravno, je li dobrog nagiba i visine. Što se tiče bicikla, to bi otprilike bilo to, znači još jedno što možete napraviti što je bilo preporučljivo je oprat bicikl, možda čak i prije cijele ove provjere, jer se na čistom biciklu koji nema prašine i paučine bilo kakvi problemi i zvukovi puno jače i puno bolje vide i čuju. Osim toga, ono što možete i što bi trebalo napraviti, uzmite torbicu sa onim rezervnim dijelovima, osnovnim i osnovnim alatom, provjerite je li sve na broju, imate li sve što smo spominjali u nekim prije videima, rezervne zračnice, zakrpe, multialat, montirače za gume i tako što je već potrebno imati sa sobom. Napunite baterije na lampama, napunite baterije na ciklokompjuteru ako ga koristite, provjerite je li imate pumpu, je li ona i dalje pumpa kako treba, drži li tlak, odnosno može li napumpati ono što bi vi htjeli da napumpa. Šta bi još mogli? Zamijenite baterije na senzorima, heart rate monitoru, na senzoru kadence, na power metru, provjerite kakvom su stanju baterije, pogotovo ako je bicikl stajao negdje u šupi na hladnom, sasvim je moguće da su te baterije degradirale i bilo bi dobro i preporučljivo investirati u nove. Eto, to je to. Ova cijela provjera trebala bi vam oduzeti maksimalno 20-25 minuta. Ukoliko je sve ok, izađite van na cestu, napravite kratak krug u blizini kuće za svaki slučaj da se ne bi nešto dogodilo na toj prvoj kratkoj vožnji. Dotegnite još ako nešto treba, lijepo podmažite dodatno i spremni ste za sezonu. Ako naravno nešto nije u redu, pravac servis, šta da vam kažem. Dok je već bicikl na servisu, vi lijepo pogledajte još videa s ovog kanala, lajkajte ovaj video, pretplatite se na kanal, odnosno stisnite subscribe. Možete postati member i o tome već pišemo i pričamo neko vrijeme. I vidimo se u nekom sljedećem videu. Bok!